atu chana chun mi thiang hlim John of Capistrano kong kan rak ngai nak chan asalai October nikul ni thum Saint John of Capistrano priest Capistrano khwami mi thiang John siang boy thongkha zathum som ret kumruk in thongkha zali som nga kumruk tiang Francis Chen bu in min thang phung chim tu Saint John chu Italy ram Capistrano khwa thongkha zathum som ret kumruk kum a chuak upadi phim nak lai a paraku dikari alak nu a perugia peng oktu boy a rian khin arak si chu peng a arum ngai mi muido nu pakhat he an ithi thongkha zali kum hlai rok kum a arak thau mi perugia le Maltese les pain kar lakral daw liaw a an tlai i thong an rak thak chunhu a anupi he an ithen i Francis bu i chungtel pakhat a rak chang aluan chiami anun nak kha erem than kho nak cha a perugia peng chung a asual nak vial te kha ngwang oi in rang pha te pakhat a chit i awak salban tuk thwa sar nak in Friar Minar pang siang boy chan nak siang in a luding in asok ve chuliaw a ama chu kumsom thum asichang na in voi khat nak boi pathi sam han arak muri lo chu siang in uktu ni John e ko au nak adin fel le thian hlim nak kha chaklat nak cha a harbik mi nak sak nak kha arak tua ma thil na kha zum nak le toidor nak in arak in thong khat zali kumkul a siang boy chan nak arak mu chu nu a pathian phung chim ram arak thok i Italy Germany Hungary ram chungkip a tainak ngan pi arak mu thong khat zali som nga kumruk a popni a hlai che tuan vo pek nak in tax mi phun na heral a daw liaw mi crusade ral kap na sin a akal i phung awachim nam tak mi phun na chu Belgrade khwa kha an kul di i Europe ramvial te kha an tuklai te asi John chu minung thong som sari long asimi crusade ral kap na kha an soknak en tainak a rak shoi na thlathum arau nu a van chet in chot mi zot nak thalo ni atlun ve i arak thi